aizo mtume sallallahu alaihi wasallam haina mwezi wa Ramadhani ikauja bahi adonda ifanya itikafu ibako msirini nsihukume za dungana ama mwaha wa kumeunu rangu ya roho maka ujahunu Madina mtume sallallahu alaihi wasallam wa Ramadhani ya haja afanya itikafu msirini habako msirini nsihu za dungana au tsomba Allah subhanahu wa ta'ala. Jibril alayhi salam anado jidia mtume haina Ramadhani mara nzima yemje msome Qur'an amma mwaha kumeunu Jibril alayhi salam hajidia mtume mara mbili zabari gabonsongeza na mtume sallallahu alaihi wasallam wakatenda yafanya heji hono Makka akajuma wambe wanda ukaya andani na mnangalie izo vikao donifanyao ili mjwa usoma namna ya ufanya zenguzo za heji bamkini hakakamni wono mwaha dunga unu baada yabo Allah subhanahu wa ta'ala amsisiza isura idha jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يعني الله سبحانه وتعالى وجزمت ميوكايا يا رسول الله إكا هوهيسا هجليوا ننصر يا الله سبحانه وتعالى وهندو ushinzi usonime maadui hawansi pia huende hutaharisha wa mji wa Makka hutoa ukafiro kaiho uyeneza usilamu raiho rema bavu manraji huonu wandu hawansi pia wajawali sonjia harmu usilamu hamabea basi shukuria neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala holiho hatekeleze miadi ya hunike yauka wujuhunusuru baada yabo ukijuma utaha samaha na maghfira wa Mungu Subhanahu wa Ta'ala iliya husamihi rawero wa hudunga hoka yeye usamihi haina mdu wikao hamkosa hajua kaharende nai nende hamtaha samaha basi mtume sallallahu alaihi wasallam uyasome sura wai hatohisi kabla Allah Subhanahu wa Ta'ala gumlaho umwambio ya jahadalie ba asange karibu nula wa duniani mtume sallallahu alaihi wasallam yatimize heji umwaha wa 10 arejei hono mjini Madina wajihunda wanjia harmu mwaha wa 10 na mweja rangu ye ya hijiri mjini Makka uja hono Madina basi zi alama za humfo wahahe za ndiso dhuhiri baada bala mtume sallallahu alaihi wasallam hajuha bala hende harme mahaburi ya huwala maislamu bwekawdu hafa harme kudia Uhud hawasalia anisombela dua njema hareje huma kazini baada wanatuwa shashi mtume sallallahu alaihi wasallam arudi haju hapo masihu hadungana dena abi muwaihiba onde mahalani kuhambwa albaqi' onde wasalia ondo hafa wala na waombelea dua njema yoka Allah Subhanahu wa Ta'ala yawasamee madhambi yao volo hula mtume sallallahu alaihi wasallam hamba ya aba muwaihiba sinikiwa zila kile za hizi magazin za dunia hazonti pia tambilo nitsungue hoka yani bake duniani daima hauna dena ngarie mfaume aniomba aba muwaihiba anja huzuni basi hamba ya Rasulullah karadhi utsungue hubaki duniani daima bangari hutaji yao mtume sallallahu alaihi wasallam hamjibu mwamba kaya ya aba muwaihiba bal kamtsunguo ukanende na ngare mfome wangu bayo ndo aula ohangu juu ijaho mwisoni wa mwezi wa Safar wakamruwa hafa na akauziwa hunu albaqi' mtume sallallahu alaihi wasallam hadunge janaza basi wenda hanziani atwani sojihisi ukaya ngemwade basi wadziha mduola mtume ya rejei hodahona Aisha azidi toshahuro tajona Aisha atwandiso ambaye ade shahito ngamrusone shahito ya Rasulullah mtume sallallahu alaihi wasallam amwamba ukahamba ngorosone shahito au mimi ndo urusone shahito yani Allah Subhanahu wa Ta'ala hajuza Aisha wade wikao
duare mamtume nanda avoba heye andi soroswana shahitsa ulawade uzidi ajihunduka tushinda sha gejuma uwe hazentsihu haremwa uwandwa shahe hawansi pia basi hena wakati wekao dia henda imalaho ya hondwa shahe hawansi pia ya lalahula basi yoambi hondwa shahe mzima hamzima eban maudu ngamjuka ukandaho yende hata wala hondwa shahe hawansi pia washindi waramba ukaya wanu mtume sallallahu alaihi wasallam ngena mahalani makhsusa johanza yendelee shakati subuti urambia bahondo ashwa mtume hawansi wajihundu wauzisa mtume ya rasulullah yaujo utajia wende ndahu mtume kachawambia wao gatsa mtume sallallahu alaihi wasallam haukaya kaja kahanza ya ubunzimu ulihongu juu kwa wando washe ona ngoma basi mtume sallallahu alaihi wasallam hawajibu omba haukaya si johanza zenti huzinu nende nazivite hodahona Aisha de roho ya hahe mwanzani wahe mrumshi wa hahe akamwanza kiasa utosha akauhanza wabaki shawai ende mno baada vala wandoshaho mnikeruhusa al-Fadl ibn al-Abbas na Ali ibn Abi Talib wende wabali mtume sallallahu alaihi wasallam wambeha hodahona Aisha wende wamhansi hula baada vala Aisha enda mkalansi zombafuni au hafili hanaye na humsikinia basi Aisha radhiyallahu anha ena mnabekado mtume sallallahu alaihi wasallam wadi wazidi kiasa utosha ajihundu alisomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na usomea Qur'an yevuzia harma majanza yebaha yeziungo za mtume sallallahu alaihi wasallam hazonsi pia hautarajia Allah Subhanahu wa Ta'ala yamrejezo unono yakanu ya Allah ema sahaba hawansi pia wazidi huzuni kiasa utosha kwa wajua yoka mtume sallallahu alaihi wasallam hafanyishi hamadi mtume sallallahu alaihi wasallam adohanza ya usiwe wa umma ya usiwe ema sahaba hahe shajihundu katishundo juha wa malaloni basi ambe Aisha ya ukaya mholele majibu iswaju ndondizo mwandoloda honi Aisha na al-Fadl na wadunga wende warenge maji uholele ya mtume mara ya mwando katushindo juha mara ya vili katushindo juha hata mara afukare mtume sallallahu alaihi wasallam kwambia kana mzie emaji dingwahi akahaji hisi akamujoshinda ya juhe akatola mtume sallallahu alaihi wasallam hajuha wando mbalia uende homsirini wa mhansi husuni mwa mimbar nae hazingiza nguo harmosha hitwa harudi habishia mtume sallallahu alaihi wasallam katushinda shahajo kange bidiu ya usui ema sahaba hahe zenyakati zinu baada ya usui masahaba ambaka mnguna ngamizo wanasora ne mahudi wekaundo warenga ema haburi ya hemitume wairewa waifanya misihiri harudi hashirie masahaba ukaya hewe mtengele kaburi la hangu mlifanya wathani mdola abudia na ulibusu na ulitawasali hewe mtume sallallahu alaihi wasallam washeleziza kwa amini Allah subhanahu wa ta'ala na watu mshirikise namba mrongo mtume hendelane hutuba hawambia ukaya andani haina mruweka tiparombale dingo la hangu njafili hanae basi le dingo la hangu seleno naje ya diviye izo namfanyia na haina mruweka watiparomdea simpoasheo basi nanijilie ya je nide yani posheo ama dina mnawekao simpoasheo na haina mruweka tena tiparo ngamaliza hahe nanijilie bango nezamaliza hangu tezinu ya je rangi hakia hahe mtume sallallahu alaihi wasallam harda usema sahaba haya ukaya Allah bil ansar yani na mwanze ma ansar bawao wanadamu watukufu na kwa tenjeza shangu zao na haina mrubeka mwanze audhi ma ansar wawazi hauka ma ansar wa Madina wanusuru silamu wanadamu watukufu mtume aendelea na hutuba kaambia ukaya ngabo mrumwa weikao Allah subhanahu wa ta'ala mwambia tauwe ubaki duniani daima hauende yamwangarie Allah subhanahu wa ta'ala basi mrumwa huo hata huo ukaende angarie mfaume ya muumba bando aula ema sahaba wazidi huzu kiasa utosha shaka ujashinda waelewa mrumwa huo ndo Abubakar Siddiq waeche yajuhundani solila ha huzuni mtume mwambeka ya Abubakar Siddiq yahurende amba ya Rasulullah sisi rowarizaya ngasifidia hasonti pia rife no baki ukenamu
Mtume sallallahu alaihi wasallam aendelea na hutuba ambao kaya enge zija za utungua mwanzani bahiti jotungua Abubakar Siddiq akidi mwanzani wangu safari ya leo titungua Ar-Rahman Allah subhanahu wa ta'ala yakende mwanzani wangu wa daima na Abubakar Siddiq waidi mwanzani mtukufu muaminifu wa mrudungana naye haukazi malizaha hainezunguza hazitoa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala thumma ni nabii wa hainandami Muhammad sallallahu alaihi wasallam mtume bayatimizie hutuba haambie masahaba ukaya wabaye yemi wangu ya he wamsihiri badi mwangu mzima mwangu wa Abubakar Siddiq naam wakamwangu wa Abubakar Siddiq ya dovira hawa bale ismu yaha zila pia alama za uonisa ya kwa Abubakar Siddiq bodo joka urenga ibadala ya mtume ikahafu bana bala mtume sallallahu alaihi wasallam harajai wadahoni hahe haishie masahaba wanasoshindana yoka ana mnaje Usama bin Zaid mnamoto mtiti ajuka huja kidhamana wa hatu yaritendee rendera waneshe jihadi si mtume sallallahu alaihi wasallam harudi hakohora harejei hajaka wausia tena hombia ka andanyi tishie namna wekao mwaka uvumbwa Usama Ahmad namna wekao mvumbua mbabahe kabuli basi ngani mwambie nukaya Usama bin Zaid uladi yastahiki yatendele jeshi wakati bamuda na mjuka hundo ushinzi hizo Allah subhanahu wa ta'ala janijuza masahaba wadazizi mtume arudi harejei kumna jumbani hahe ijenti wawili yani dia hoa mtume sallallahu alaihi wasallam hawanganga hende humsirini haswaliza ya subuhi ya dhuhuri ila asiri ni maghrib baada bala harudi harejei hudahoni hende halala bilal adhani li Aisha baada bala hende utahum mtume sallallahu alaihi wasallam ajendea waswalize ajuhunuka tushinda ajua ambaondo leo dahunuka umholele maji shehitwa umholele maji shehitwa tujuru shehitwa ngashimra kwa sautosha ndoso zizidi joto harudi ambakana mholele wamholele maji bala mtume sallallahu alaihi wasallam hawanganga akohora hajuha wanzo yende humsirini hende hadanguha havubama ya Allah Bilal na al-Fadl na Ali ibn Abi Talib na Aisha watubaki wala wamlindia hata halamu basi wayalamuha hauzisa Bilal ya ukaya ngiwandu waswali Bilal hamjibu mambo ukaya la ya Rasulullah bali ngwa hulindao bashe dunia ihisa wajoka ujuma hulinda mtume sallallahu alaihi wasallam harudi ambia ukaya mrudi mholele maji waholelea mtume sallallahu alaihi wasallam maji mara ya pili hawanganga mwanzo juho yende harudi hadanguha ya Allah ya Rahman haruda wamba kana mniholele maji mara ya raru hawanganga hajuha mwanzo yende katoshinda harudi hadanguha tena ya Allah ya Rahman mtume sallallahu alaihi wasallam hashindi harambo kaba no basi kana ushinda yende humsirini yende ya waswalize baada bala haambia Bilal ya ukae ndambi Abubakar Siddiq yatendo wandu ya swalize Aisha radhiyallahu anha wa mtume sallallahu alaihi wasallam benamna ila amba ya Rasulullah mbabangu Abubakar Siddiq wuli labure kangusome Qur'an eti kairi ikahutendeza Umar amba daza banyinyi ndawala wandu wa Yusuf alayhi salam yani wanawashe wana makriza peo samba ukabo Bilal enda waambie Abubakar Siddiq yatende ya swaliza wandu wakati ula Bilal harejehum sirini ende amba Abubakar Siddiq mtume hanambia jeno hambe ukaya hari utende riswali Abubakar Siddiq zimshangaza nane masahaba hansi pia washangaya nana mtume sallallahu alaihi wasallam zimhoza hokaya ukanamuha yakajuma uswaliza ya masahaba hahe ijo wakati ula katushinda ende waswaliza Abubakar Siddiq haonoka uo mzumli bavu uka yatendea swalize wandu na mtume ngeyavo shailadi amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam baada bala Abubakar Siddiq hatende akauswalizo wandu ima sahaba hansi pia wazidi huzuni kia sautosha na ujirongoza na ujambia hari mwaze nafsi za hawa ya ukaya ngeola bwekao andado ritendea hari mwaze nkuwa donge ndahu ngeola bwekao rudandari mkalantiza hari muzise masuala ya hatu yerijibu ngendahu ngeola bwekao hadori amrisha rifanyeze njema
rirentize mbinge ndaho ngeola wekawa akashuja na hakana mvura hanasi harimwazen kodonge ndaho ngeola wekao ikahasali rudondare mkalansiza rimwambie mahadisi retse haba haifumbari yangendaho wazidi huzuni masahaba hawati pia Abu Bakr Siddiq watimize swala warejehu malahoni hao Usama ibn Zaid waishaka mtu afanisha mwade hazale jeshi lahahe kwa jenda wawana shay jihadi hula mahalani bikao wako hanza wende ija Ijumaa Mtume sallallahu alaihi wasallam kaja shinda ya roha hudahoni hahe ija mfumonsi hawe fumbili Mtume sallallahu alaihi wasallam hajihundu fanisha kaire mbabi ajuha wanganga ngoendo homsirini ili ende asali ya dhuhuri basi wahenda enda hunru Abu Bakr Siddiq do swalizo umaislamu hawati pia watahisi ya kama Mtume sallallahu alaihi wasallam ngunjom sirini wazidi furaha hata wadominye swala haukawa dhani kabla Mtume sallallahu alaihi wasallam sahabono Mtume sallallahu alaihi wasallam arudi hawashiria ukaya na mtimizi swala baada wala Mtume sallallahu alaihi wasallam endeo bahanu wekanda Abu Bakr Siddiq anda hakanso katoka swala hakansi osoni mwahe Abu Bakr Siddiq hamdungo dingoni wahe walo dungoni wadungu Abu Bakr Siddiq shahu sikitifu ijabu la asiri Mtume sallallahu alaihi wasallam kaja shinda ya roha ende ya swali ila asiri dina masahaba wala masahaba wazidi hamu na huzuni basi zanti huza musozila Mtume sallallahu alaihi wasallam hausia wandu hawati pia ukae daula ya hahe ititanganye dini mbili hazima shawa zingare usilamu basi huzuni jahar mumjumadi na hawati pia haina mtu hajo tamani ukaya yakimwade yeye ili Mtume sallallahu alaihi wasallam daraja mno yaudi mahaba ya hawa na Mtume sallallahu alaihi wasallam ije mbili Mtume sallallahu alaihi wasallam harengezi la mali zambakia hazitoa sadaqa wala wanazijana bikao dakanoda honi wadumsaidia hawambia hena mndu yendezahe arejeho hao ila nguo ya shuma ndado ivaya wakawe ndaikana myahudi kaja wahenda ya irenga hairansi hamba kutabu hatoa haina ya kanisho hasaidio wandu au kahajua au kabala zila dezansi huza mwiso za haya ya Allah ya Rahman ija ifumdaru ya mwezi wa Rabiul Awwal umwa 11 jarangu Mtume roha mjini Makka uja Madina masahaba wako swali ya asubuhi na wao watendelwa ni Abu Bakr Siddiq wa Mtume gumalaloni katushinda juha ende wangaria waswali ya asubuhi harma muda mshashi Mtume sallallahu alaihi wasallam atojihisi ukaa afanyisha kair baada bala hawanganga ende havuruila rido ya karibu msirini adisangalie masahaba wa hahe haufurahi na ufumbaria waswali wa asubuhi basi yanuru ya hahe masahaba hawati pia wahisi ya kama Mtume sallallahu alaihi wasallam nguangalio warudi wazidi furaha wa dhani ukabala Mtume sallallahu alaihi wasallam asahundu unono hata Abu Bakr Siddiq ndio mwenye swala basi Mtume sallallahu alaihi wasallam harudi hawashiria ukaya na mtimize swala Mtume hakafurahani haukaa kana tamia njema ya ukaya ila de maudia hahe de masahaba hahe holi wazingaro usilamu unono baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam harudi harejei homalaloni basi bole jola wala wasubuhi mwanahe Fatima yajua kama baba afanyisha hamade haja akauzuru mbabahahe naye habala zililo wa karbata emgo hangwe wamze hangu nono wakati la Mtume sallallahu alaihi wasallam hapare mwanahahe anisomtulize roho mwamba ukaya umwana safari ya leo kabati unono wala Fatima hazidi huzuni na ulile baada bala Mtume sallallahu alaihi wasallam ampara ndiye akatibabu ni mwahe hadi soumusia amwambia mirongo mili zitongeza halili amwambia mirongo mili umrongo mzima zitongeza hatsehe umrongo mzima zitongeza halili umrongo wa mwaro dukaya hajuze mwanahe Fatima yokaa bano basi hamjuza ukabano basi kamjuka hufansi na ubona ama mrongo wa pili dokaya Fatima ekasifu basi wode mndu
ujuka unidunga baada hapo ndio dizo mtume ya hafa wajibira panza munahe Fatima dia mdunga ya hafa baada bala mtume sallallahu alaihi wasallam wasa usiya Fatima aparwajuwa hai al-Hasan wal Hussein ajahandi swanuka na uwabusu na husuwandu kawa wanze wahifadhi wasiwarande naye wanaziwana wala harudi hapa rondosha hawanti pia ni famia hahe hawanti pia hawanika zenya suya za mwiso baada bala wale jua la hea wa subuhi lazidi uhali mtume sallallahu alaihi wasallam hazidi zendoso hata ila nguvu ikawa kafunga chehitwa hajihundu haifungua hizo ndoso ikao yakauziwana ya Allah ya Rahman zila pia Aisha hatokalanti za mtume mbafuni harma muda mshashi wajiliwa ni mwanamma wa Aisha Abdurrahman na yeye anda hakana msi wake mtume sallallahu alaihi wasallam yaona msi wake ula hajoanza shaka tushindo tamka kalima hizo ndoso yakauziona basi Aisha hashindi harambua ulihola demro mshewa haya amwambia kwa ya Rasulullah ama ujuhanza msi wake ula mtume hadunji hizo ndazo baada bala Aisha harengo msi wake ula wakane mwanamma ya Abdurrahman hende hausi wake mtume sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya Rahman na mtume sallallahu alaihi wasallam hakana maji bavuni eno katibu kaule joto lizidi adorenga majiala yeva hawa uso ya hamba ukaya badi uhofauhoza innal maut la sakarat badi ufauhoza basi zandoso zizidi kesa utosha hata Aisha adorenga mtume sallallahu alaihi wasallam shita imbahara jamna mwanamtiti yamkaza zifubane namna yino hamsubirisha na humtitia hotungu waikado mtume sallallahu alaihi wasallam yakahuona wala dekairi wa hezumbe hazonti pia dowono utungu ya Allah ya Rahman baada bala Aisha atona mtume sallallahu alaihi wasallam wajisema ataangalia isakafu ya nyumba na hajusa ishaya namna yino ngombo kaya bal arrafiq al-ala hatungua yende yaangalie mfalme wa haya Mungu bal arrafiq al-ala hatungua yende yaangalie mfalme wa Mungu no atienshi dahari duniani ya Allah ya Rahman baada wale roho ilawa mtume sallallahu alaihi wasallam hafu Aisha hamlaza harmo shitanda hambaye mato harenge nguo hambehiza akanti bavuni hanisolila ha huzuni wa mtume sallallahu alaihi wasallam mwanzani wahi wa roho yala wa duniani zihabarezi hisa na yeye hatekeleza risala vikao dairewa ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله سبحانه وتعالى abushiria mtume sallallahu alaihi wasallam yaukaya awebo nafsi njema awebo mwanadamu mtukufu mwema wakajuma kufanya ibada watekeleza hizo Allah subhanahu wa ta'ala yahuamrisha kama kiliba mgongera dinawe kabazima nwandu watukufu wa hangu na watungua njia harimembebo ya hangu wikao dozilibwazema na mhantizani Allahu akbar wafati tutambalia harumu mjoma Madina hambabi yakaya mtume sallallahu alaihi wasallam hapo Umar ibn Khattab wazishia kajakubali bal hatopanga wahe utambuza hadiso shangazo wandu wakaya mrujo subutamba ukaya Muhammad hafu basi nutu mahaba shahitwa au Muhammad gajafa sha akaenda yaonane ni Mungu hahe wa hadisi baada ya mujurudi ya reje wanadamu baadhi ya wajuhundu wandiso kubali kazi la kweli ngabo wekao kwa jakauzi amini kakweli Muhammad hafu Abu Bakr Siddiq wakati shazi habari harambio hododa honi hahimu nahe Aisha hede hajuse dara wekao ndo Aisha yabihiza mtume sallallahu alaihi wasallam alisombu sema mwamba ukaya تبت يا رسول الله حيا وميتا وكان موهاه وكم دموما ننه فا قوم دموما يا رسول الله
Abu Bakr Siddiq yazidi huzuni kiasi utoshi aroha bonze ahundu wandu hawanti pia wala harma huzuni. Umar ibn al-Khattab yazingara upanga wa hahe atungo shangazo wandu. Abu Bakr Siddiq amwambia ya Umar kanti wishi ntukanti ya Umar kanti wishi Umar ambaka ntukanti ya Umar hata marararo. Umar ibn al-Khattab kajakiru wishilia izila wekando Abu Bakr Siddiq yanza mwambia Abu Bakr Siddiq wakati ula hamranti aweze hende homsirini wanadamu hawanti pia wamdungu hodo msirini wanzua ishi hizo vikao do Abu Bakr Siddiq yajoka uhamba. Abu Bakr Siddiq hanjo msirini ahia harimwe mimbar handi sausia wa umma yaukaya ayuha nas andani buwandu andani buma sahaba yakawaabudia Muhammad yakaona kama Muhammad wala Mungu basi ngani mjuzuni ukaya Muhammad hafu ama yakaabudia Mungu Allah subhanahu wa ta'ala basi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ikafu haizo na muone hizo vikao mwanzao mdunga baada bala alisosome aya hii wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يعني الله سبحانه وتعالى نجوز أمة إما صحابة وانرو حواتي بيوكا محمد وي yemtume hama demitume wavira hawansi pia ekahafu hauhaulawa izo ndeza sohunda wananya mitume wavira haizo wanzo na dunge hizo wekao do mtume sallallahu alaihi wasallam ya janizo hau ya rensi shejo ranto usilamu katudhuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na mamnungu shangu jidhuru ya nafsi ya hahe nemdo wekao hazingara uislamu enamna lazimu kajaulejeza basi Allah subhanahu wa ta'ala bahe kujumliva ziliwazema yamtie harmaze rehma zahahe nambevoni holiho hakajuma ushukuria Allah subhanahu wa ta'ala nendumie hahe uyatolo harimo ujinga ya jaharmo wokofu. Ibn Abbas waishia aya Qur'anila ni masahaba kwamba ukaya Muhammad mara ya mwanzo raishia ayenio soma. Umar ibn al-Khattab wala kana fijo waishia aya ya soma asiwonsi hakansi handi solila na yamba ukaya Muhammad mara ya mwanzo ni sho ayenio soma. Ya Allah ya Rahman hudu msiba wakane masahaba wajihundu hawanti pia wandi sosome aila munziani no malahoni hao hawonisa ya huzuni waleniyobo mtume hafa. Fatima wakatashaka mbabahe hafu anisolila ya abata yemgwe rehemu mzee wangu. Allah subhanahu wa ta'ala hashia amkubali dua ya hahe marabili ya abata yemgo hangwe sikina mzee wangu mrehemu. Jibril alayhi salam hajila Fatima hutangani wamshia tungulila ya abata azdulila Fatima baada bala Allah subhanahu wa ta'ala hamsubirisha hambushuria ukaya mbabahahe nguharma ima kazi ya juu ya mbeboni nenda huno firdausi nuzla. Allahu akbar walillahi alhamd. Mji wa Madina hawanti pia wazingamaniha ila nuru wekao ikawonisha mji wa Madina izimiha wajuhundu ngo hizani walio mtume sallallahu alaihi wasallam hafu washile mtume hawanti pia wekao dia wasove ya watoa harmo ujinga ya wabeha harmo wokofu. Baada ya wale masahaba wakanza unusofikiri iba nurifanyi mtume hapa yere niramzihe yere muyeze yere msalie usikuwa kamili wakajumwa kufikiri wajashinda wahunda shawiri hizo wekao do lazima wafanye basi mfumne na mtume hufa wakawafikia na ukaya uende wa mhose mfumne wa njia wala ndio karibu naye al-Abbas ibn Abdul Muttalib mwenye babahe Ali ibn Abi Talib
nuwana al-Abbas al-Fadl ibn al-Abbas na Qasim na Usama bin Zaid mzima mngoni mwana zijana wakadosaidia Mtume sallallahu alaihi wasallam hodahoni honti pia wende wasanganyiha wakauhosa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman, honti pia wasikitiha kwa utamani ke waone Mtume sallallahu alaihi wasallam namna ile sha zila pia mgudofani wamhosa wala wambamba darandaru njeu wamhansi hodahoni mwanda kwa unjia hodahoni kume hakume waswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Masahaba ukansa usufikiri gibana basarizi ya Mtume ndaho Abubakr Siddiq hashilea hadisi Mtume paro yamba ya ukaya haina Mtume ya befa duniani ikahafu basati kwa udziwa mbabanu wekao bila hafa baada bala masahaba wafikia na ukaya wadzihe Mtume sallallahu alaihi wasallam hodahona Aisha masahaba wajusa shaitanda watimbi wadzihe Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman, Fatima voyashia mbabaha yadziwao anisomba ukaya ana mnaji mustahamili mfinihi mbabahangu lekafullo ana mnaji mustahamili mfinihi mbabahangu lekafullo baadi nyinyi na roho nguonisa huzuni ya kanio. Basi masahaba wajibu mba ukaya wallahi hata sisi karijanza ya karifanye zinu karijajwa rifanyeje haukaindi amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. wanadamu hawati pia haina nafusi ilo duniani yajudhuku mauti no Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala do marejea rejoko henda rauzisiwa hizo rafanya duniani hazonti pia banda bala Mtume sallallahu alaihi wasallam ya hafa masahaba wafikiana andovi ujoka urenga ibadala ya Mtume boya hafa hawansi pia wakubali yakaya Abubakr Siddiq yake do imamu wa hao na hawansi pia wamnike mihono hawansa kwa ngoradhi Abubakr Siddiq yake ndo raisi wa hao Mtume hafu wa ulemengu hawansi pia uzidi huzuni ila nuru ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ila wa harmu ulemengu ويهافا لا إله إلا الله محمد رسول الله. يزم غوريفي مسومما ورجالي ركي وازي منام تومي ببوني إن شاء الله كم